Ka Jingbun Briu ha Baro ki distrik ka Jela Meghalaya ka Jongi. Ka East Garo Hills kabadon ya ka headquarter ha William Nagar kadon ya ka square kilometer jong ka jaka kumba Shijar South pa Sabholai bat ka Jingbun Briu kalong kumba Shilak South Sanhajar News pa kandai bopra. Ka North Garo Hills kabadon ya ka headquarter ha Resubel pra kadon ya ka square kilometer jaka kumba Shijar Chispa Ndrupho bat ka Jingbun Briu kaba kumba Shilak nyopo arajar Chispa khat kandai. Ka South Garo Hills kabadon ya ka headquarter ha Bakmara kadon ya ka jaka kumba Shijar Praspa Praponyo square kilometer bat ya ka Jingbun Briu kumba Shilak sab arajar Laispa Laiposau. Ka West Garo Hills kabadon ya ka headquarter ha Tura kadon ya ka jaka kumba arajar Praspa Khatway square kilometer bat ya ka Jingbun Briu kumba Saulak Ndrupu Sanajar Nyauspa Laiposan. Ka Southwest Garo Hills kabadon ya ka headquarter ha Ampati kadon ya ka jaka kumba Praspa Ndrupundru square kilometer bat ka Jingbun Briu kaba Shilak nyopu nyojar Sanspa Sanpundru. Ka East Khasi Hills kabadon ya ka headquarter ha Shillong kadon ya ka jaka kumba arajar Nyauspa Saupopra square kilometer bat ka Jingbun Briu kaba Pralang Arpu Sanajar Kandaispa Arpuar. Ka West Jaintia Hills kabadon ya ka headquarter ha Joai kadon ya ka jaka kumba Shijar Nyauspa nyopu Kandai square kilometer bat ka Jingbun Briu kaba Arlak nyopu arajar Chispa Prapusan. Ka East Jaintia Hills kabadon ya ka headquarter ha Klirian kadon ya ka jaka kumba arajar Saupu square kilometer bat ka Jingbun Briu kaba Shilak Arpu arajar Kandaispa Laipu Kandai. Ka Southwest Khasi Hills kabadon ya ka headquarter ha Maukurwan kadon ya ka jaka kumba Shijar Sauspa Iway square kilometer bat ka Jingbun Briu kaba Kandai hajar Chispa nyopu way. Ka West Khasi Hills kabadon ya ka headquarter ha Nongstoin kadon ya ka jaka kumba Lahajar Praspa Saubundru square kilometer bat ya ka Jingbun Briu kumba Arlak Prapu Sahajar Arspa Kandai po. Ka Eastern West Khasi Hills kabadon ya ka headquarter Hamairang yaki jaka bat ya ka Jingbun Briu ka jongka kila kentup lang bat ka West Khasi Hills kabadon ya ka headquarter Hanongstoin namar Kamairang kadai ka district ka Batmai. Yaki source of data lani yak jingtip kabang ngiyo naka statistical handbook Meghalaya arajar arpuar Directorate of Economics and Statistics. Ka Ribahoy district kabadon ya ka headquarter Hanongpo kadon ya ka jaka kumba arajar Sauspa Saupopra square kilometer bat ya ka Jingbun Briu kumba Arlak Sanpo Prajar Praspa Saupo.